Ovom prilikom čestitao bi seljanima koji žive u Novom Selu, jer je pre nekoliko nedelja direktor direktorijata za Hasan Asami zatražio da se izradi projekat za Novo Selo. Projekat je urađen, a sada pre kratkog vremena je tražio da se počne sa izradnom puta za Novo Selo i kako je i sam rekao, put će krenuti od Novog Sela pa dok stigne dole. To znači nema novca za čitavu trasu, ali sigurno za jedan dobar deo puta bit će novca i put će ove godine najverovatnije biti ne samo proširen, nego jedan dobar deo asfaltiran. Kada treba da počnu radovi? Čim znači sada kad dobije odobrene borda direktora i predsjednika Ramadana Muja, odmah se otvara tender i najverovatnije će radovi početi baš u onom periodu kada i treba za put da se radi, jer put znamo da ne možemo u toku zime da radimo. Jednom pre 2 godine, ako se ne varam, bilo je odobreno 150.000 eura, pa je to odloženo. Koliko sada ima pare za to? Trenutna cifra se ne zna, ali budući da su ljudi imali jednom 150.000, pa su imali ponovo neku cifru o kojoj su baratali, međutim ovaj puta sigurno neće biti ima para, nego radit će se.